Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala macam kenikmatan yang dimana tidak akan ada yang sanggup menghitung di dunia ini kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan atas izin Allah kita menjadi salah satu orang-orang yang diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Penonton setia yang dirahmati oleh Allah, ada bagian-bagian dalam hidup yang terkadang kita tidak menyadari, bahkan kita juga tidak sempat memikirkan apakah hal-hal itu. Hal-hal itu adalah bentuk-bentuk ketidaksukaan orang, iri dengki. Semua itu dirangkum menjadi orang-orang yang zalim kepada kita. Entah berniat mencelakai kita, entah berniat ingin kita bangkrut, entah berniat ingin kita sakit, akan selalu banyak dan kita tidak bisa semudah itu mengetahui niat-niat orang-orang yang zalim kepada kita. Maka dari itu, yang perlu teman-teman ketahui, ada amalan-amalan yang bisa menghalang niat jahat, kiriman-kiriman dalam bentuk ilmu-ilmu gaib atau ilmu-ilmu hitam. Ada amalan-amalan yang bisa kita amalkan agar terhindar dari hal-hal seperti itu. Sebelum masuk kepada lafaz amalannya, yang perlu teman-teman ketahui, ketika kita sudah tahu nanti, semakin banyak mengamalkan akan semakin bagus, ya, minimal 1 kali. Kemudian yang kedua, dibaca ketika hendak tidur. Yang ketiga, dibaca ketika mau tidur, atau dibaca ketika kita bangun tidur. Di antara 3 komponen ini bisa teman-teman sekalian amalkan masing-masing 1 kali. Tapi semakin banyak akan semakin bagus, apalagi teman-teman bisa istiqomah dalam mengamalkannya. Ya, ingat, langsung kita masuk kepada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.